إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga katautay manghuran kama Islam, adlaw yan, laong ta na timubtob na amoy dain ha kakahinang laong ta sin rukun Islam 5, amo na yung tungod papaghaji karna amo na yung kahinapusan adlaw haara pa ama nga sila amin makatakin laong ta magbalik ngadto wat malaingkan bang biya mga maus na maksud karna sin pagbalik pahula insyaallah subhanahu wa ta'ala inyadto aun na biya mga panuuti sin Allah subhanahu wa ta'ala habiadting kahalan. At malaingkan ang mga sila aon pa wakto nila na labi marayaw amoy matalos nila tuod amoy biyantang sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod simparkala paghaji. Labi luwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbin siya ha ummat niya muna na mga kasahabatan niya nalapay kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala akabtangan niya khudhu anni manasikakum. Kawa kamo sin aturan paghaji ding kako. Amad timbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naimparkala ini mga katautay manghuran pagbalik-balikan na sadya. Dahil waktu pa waktu tiap-tiap mabut amoy tiugila sin sara. Tungod paparkala ini kakahinang atau hinangon supaya di kita makapuklas daing haamuin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena uno-uno parkala makakuha daing halikusan sin daakan sin Allah ta'ala inyan wala tiugot sin Tuhan Rabbul Alamin bang niya wala tiugot inyan katantan di mabista ibadat misad pahangat ang kapangatod sin kita inyaon ibadat katan amuin makaian kita hisyo imian tungod parkala magsarak ka atawa parkala magbihay ni bihayad to magmarayaw wat malaingkan hatatkala inyaon wala nakalukis haamin binin sindaak sin Allahu ta'ala na inyan katantan di tay maun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. At sababian Rasul sallallahu alaihi wasallam namiyati kato taniyo baita niya kato tanyo tiap-tiap magpinda waktu ring waktu pa waktu amoy yaon pamaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum baguhan niyo pag-iman niyo nalong si mga kasahabatan ya Rasulullah biya din kaagi magbago si pag-iman inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ipabago kato tanyo pag-iman na to doon haamuin kabtangan la ilaha illallah. Amuin wayroon mapatot pagtag-ipunan hakasabudnalan buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nain ini mga katautay manghuran sampai siabot kato tanyusin Quran mahamulya hasura Ibrahim ayat kauhan tagupat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Sumuno ayat tu
tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ayat panagnaan biyata sinallahu ta'ala uno law niya di niyo ka mapangannal bang biya din in Allah subhanahu wa ta'ala dimihil kato taniyo pamintangan din diin hakalimat at tayyibah amuin kabtangan marayaw. Impagyanon kabtangan marayaw sinallahu ta'ala amunain syahadatu an la ilaha illallah. Amuna impag naiksaksi pawayroon mapatut tagpagtag-ipunan buat malaingkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kita hayni maninduganan sin kabuhita riha dunya hasupaya madawhat na tuin kabuhi na to kakal haadlaw gana-gana. In pagyanon kalimatut tayyibah. Na pag-uos lang niya din Allah subhanahu wa ta'ala in sangania kasajaratin tayyibah. In sangania sin kabtangan marayaw biya lang niya sin kahoy marayaw sarayaw-rayaw. Ano yung pagyanon kahoy marayaw? Kahoy sarayaw-rayaw. Amunain biyay doon haon amunain tamar at tawahulma laungsing kita. Asluha sabitun fil ard. In gamot niya tunggal yadto naniblukan pabuli sin lupa sarta dito siya kumutkot humukot amo hindi siya makanggo sin uno-uno na aramala, biya sin hangin, biya sin inihunos, insiyayaon dati mitindog, asluha sabitun, waparuha pisama. In gamot niya yadto tiblok, halupa, kimukot-kot mahugot, insanga niya yarihagwa. Bihan. Mahitay ni siyabot doon hay ni in kalimatut tayyibah amin kabtangan ta karna in ini amuna ini in pag-iyanon parjanjian sin ipon iban sin tag-ipon kaniya. Parjanjian sin ipon umalup patuhan Rabbul Alamin atat kalain kita kata naasubo sin Tuhan na to Rabbul Alamin hawaktu in kita ni wala palimalahil maripalauman sing gumi ini biyay tahalam sing Quran in ini pagpun sin Allah Ta'ala sing kataan amuy in nyawalihan lumahil halauman sing gumi biyay ta doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo laong niya ini doon hay ni parman sintuhan na to Rabbul Alamin alastu bi rabbikum unubukon ka ako intuhan niyo nagdungan-dungan si mambag ing katantaan sin anak kapu Adam daing halawm sin sulbi niya katan si mambag pa Allah subhanahu wa ta'ala kalu bala ibut bunal-bunal tuod, ikaw tuod intuhan na mo, wayrun dukaing. Bihan, na amo ini, in pag-iyanon, parjanjian, amo na in pag-iyanon, akidah. Hati sin akidah, amo na in parjanjian, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin ipon niya lumahil maripababaw sing gumi ini, amin subay siya magtag-ipon patuhan.
In pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay siya lumabay daing hapag ibadat. Pag-ibadat amoy an katantan hinang dain hatuhan Rabbul Alamin, way nakalamod siyo-siyo piyapan jari sinallahu ta'ala ron hayan, dain hakabtangan, pahibal, iban singkatan, waktu, lugal, tiukila sinallahu subhanahu wa ta'ala, subay doon haon pasar taon, in kabtangan, parjanjian niya on hitunay sin ipon sinallahu ta'ala harap kaniya. Nain mga ini, biyata dun hayini sinallahu subhanahu wa ta'ala, biyalong niya sa pantun sin kahoy, amin iusok palupa, doon hayaon gimamot sa tahimukot in tindog niya, amin di maganggo sin uno-uno na masalahat, halaw man sing gumini, in sanga niya yari hagwa limalahil. Amo nain pagpalahil sing kita niyong sin hinang nato, di halaw man sin gumiini. Na amo yan in pag-iyanon akidah hatin niya parjanjian, bangkaw kumagtang na sin kalima as-syahada, la ilaha illallah, subayin ini hatihon sing kita, amo ini ingkabtangan parjanjian sin bigi jantung sin kita, amuin daing hasumsum niya maripagwa, amuin subay siya tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw kumabtang kaniya, subay ini pangakuhan sindila mo. Pangakuhan sindila mo in janji sin bigi jantung mo patuhan Rabbul Alamin, sarta ipakita sin udyot pamaranan in tanda sin kaikhlas sin bigi jantung mo harap patuhan tumunay simpyang daakan niya kato taniyo. Narang na to na hinang inhini na tanto mabiya kita sin amin kahoy pag-iyanon kasajaratin tayyibah, biya sin kahoy sarayaw-rayaw, amuna in hulma, amin lando in hugot niya, amin kumutkot palupa, iban yari hagwa, sarta in yari hagwa, biyayta kato taniyo, law niya yari harap palangit. Amo na sa ining pag-ianon si mga sila maghimumungan bihan in kalima at tayyiba, in yan laong ta yari kato taniyo, amin piyatubo halom simbigi jantong nato, in ugbos niya yadto hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyari kato taniyo ing gamot, sarab subay na to patubuon marayaw, pagungbungon marayaw ing gamot niya halom simbigi jantong nato, hasupaya makawa na to in bunga, sin amin kahoy ini pag-ianon syajaratul iman. Amoy in kahoy pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in kahoy pag-iman, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Amin dimihil, in katantan bunga niya, nikmat ng Allah ta'ala, tiap-tiap gumawa siya, maripakumi ini, iban ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahampitan sin katan manusia, in bunga niya, amin wayroon makasagda, siyo-siyo manusia, sarta wayroon makarihil doon haon, amuin kabtangan mangi, karena in bunga niya katan marayaw, na
inikatan hasupayain manusia makapamintang doon hayan. Hati ni maksud doon ini impag iyanon kahoy amuyin pag-iman subay siya magbunga labay ring haamuyin amal ibadat hitunay na to harap pa Tuhan na to Rabbul Alamin na subay hadyain ini maurol na to madtumari ingkatan kakahinang bang unuin biyantang sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kita niyo umupi pumawa simingod hariaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya maitong kato tanyo ibadat karena bangyan di na to maurul in amuin kakahinang hangkan siya diaak sin Allah ta'ala supaya kaingatan na to singuran ingkatan kakahinang karena in Rasulullah manusia biya kato taniyo in umbang payaw niya riya da kato taniyo karena in katan hinang niya maluhay na to urulon singuran taga sikisya taga lima siya taga kapanyapan siya biya sing kapanyapan ta nakabutang haudyot pamarananta na inyan katantan maurol tamad-tumadto wayron hikabin tahinang muklas dahing hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabang siyari na muklas inhinang na to dahing hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katan di nakitap niyo pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala di kita niyo mabunsak di halaw man sin bumi ini. Karena inbungan niya katantan na mahinang natuyan puunan dahon pahadarat sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manguran na agama Islam na hati niya balikan tain tungod paparkala biyanin yung pagbaugbog sin pag-ianunsyada Allah ilaha illallah. Amin imian kau magnaik saksi aku. Patuhan Rabbul Alamin, hati niya sumapakaw. Bunal-bunal to, wayroon. Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan, buat malingkan in Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang kau imian na bihayad to, jimanji na kau simapanakaw patuhan Rabbul Alamin, subay ingkatantan kahinang sing kita doon haamuin sara piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno ingkignot kahibal sinudyot pamarananta subay doon hadyahaon mutang haamin biyayta sin daak sin Allah ta'ala kato niyo amunin daak sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in pagtawakon na to sunnah. In sunnah, amo na in hibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpatarang sin hinang. Nahasababian, bang aon hinang ta, wala doon nakasud, dahing hahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin wala niya na hinang, misanda ha pangatod singkatan mano siya halam singgumi ini marayaw ikarayaw hatat kala wala napatarang doon nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mahinang inyan amuin ini pag-iman matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala di siya mahinang langta syajaratul iman. Bihan, kuno siya mahinang amuin kahoy pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amin imu kalawm simbigi jantong na to inugbos niya yadto hatas langit amin siyusukat kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala inbaita niya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku gonggong kamu halubid sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu katan habuk pahambuk
subay kamo gumunggong palubid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lubid hauno, gumunggong inbigi jantong, sin kita niyo harap pa amin gamot, sin kahoy pag-iman, timubo halon sin bigi jantong na to, ubos doon haon, yadto hataas langit, in lubid mahugot yan, yari kato taniyong halon sin bigi jantong na to, in puunan, giunggungan na to, yadto in hangutod niya ha Allah subhanahu wa ta'ala. Unim maksud niya, in kamaksuran niya, wayroon dahon na to, magsugpat hawak to kita niyo, umalop pa Tuhan Rabbul Alamin, malaingkan siya isa-isa niya, way hikaruan niya, yan katan biyay tak kato taniyo ha suratul Fatiha. Amin wayroon, laung ta dihilan na to, kahormatan buat malaingkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way mapatot pudihon siyara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan pamuji tunggal harap patuhan Rabbul Alamin, isa-isa niya way hikaruan niya. Karena inyan laung sin Allah ta'ala kako yan. Parsukuan ko yan. Bang imyan iniipon, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laung sin Allah ta'ala hadali. Inyan kako yan. Bihan. Ubus yan to pag iyan siniipon, Ar-Rahmanir Rahim. In Allah ta'ala, Tuhan Rahman, malasa, iban maulung hakatan ipon niya halaw man singgumi. Hakatan piya panjari niya. Way piyagbidaan sin Muslim iban kafir. Tanda niya. Piya sasangdan niya sin nikmat niya. In kafir, in mu'min, in musyrik, in munafik. Katantan yaun niya piya kakaun sin nikmat niya. Yari adun niya. Ar-Rahim, tumakawahad law akhirat tunggal da amuin mga sila, bariman pa Allah Ta'ala, amuin nangako, indila, sarta, in bigi jantong, jimanji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta inudjot pamaranan, amuin, nagpatarang sin, biya ngakuhan sing dila, iban sing janji simbigi jantung, piya kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha pag-ibadat niya pa Tuhan Rabbul Alamin, ha pag-ianun rukun Islam 5. Bihan, ayaw tanakanapan, hinangon rukun Islam 6, karena in pangganap mo yan, pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala, impangganap mo hasara sin Allah Ta'ala, pangato mo kanya, biya sin iyan mo siya, di kau maingat ya Tuhan ko, kulang inhinang mo sara, na iniganapan ko kay mo. Sa dihay niya ko mabaya, tumayma sindirilan mo, amin kakahinang ko ini. Nakita kau yan, makagao si mano siya imian bihan, himinang siya hinang dugaing deng haamuin. Iyo gila sin Allah Ta'ala ipapahinang kaniya, inyan di saan manjari mga katautay manghuran na agama Islam. Subay na to hatihon marayaw, iban ingaton na to tuod marayaw, pangannalon na to marayaw, hasupaya madawhat na to ing karayawan, daing hatuhan na to Rabbul Alamin, way pagduarwa, bang na to tawaon in masaalla, atawa pagdihil pamintangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ini, in ini katantan, pag-iman, punan, mahugot halon simbi jantong na to, nagdarasin pangingat, iban sin i'tikad, amo na in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ilmu na ingat na to, iban sin i'tikad na to, subayan ikhlas tartan tuhadja pa Allah subhanahu wa ta'ala.
na insa nga niya amo na in pagyanon kalimut tayyib amin kabtangan marayaw. Unang pagyanon kabtangan marayaw. In pagyanon kabtangan marayaw amo na in amal salih. In amal salih amo na in amal wayroon ini sato niya mahita sarap kimukugdan hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa, impagyanon kalimut tayyib, kabtangan marayaw, al-akhlaq al-mardiyah, amunain pangadatan, magridain Allah subhanahu wa ta'ala roon kay mo. Bihan. Uno pa yung sumuno, al-adabul hasana. Iamunain adat sa rayaw-rayaw. Yaon, amuin adat sa rayaw-rayaw ingkatan na sabot ini, sumakat ini pataas langit. Tiap-tiap kau himinang, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo kaampunan, harap pa amin tao naghinang kanya patuhan Rabbul Alamin hipapaampun in tao naghinang sin pag-iyanon amoy in syajaratul iman amoy in kahoy pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amin iman magmumpaat doon ha mu'min di magmumpaat paruga indeng kaniya amo ini in masaalla atawa dirihilan pamintangan sin Allah Ta'ala hakatan manusia anduk kailo murah-murahan in sila makatumtum patuhan Rabbul Alamin in sila makaagad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha waktu pa waktu tumong na sila sindaakan sin Tuhan Rabbul Alamin amin yaon doon haon matarang piatarang sindaak sin Allah Ta'ala amuin sa lano-lano pagpasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan daing hasabab sin ulong iban kasi niya iban sin dayaw sin panghindo niya panghindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hayan tibuokon sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan kakahinang sin kita ang parihilan tungbas sin Tuhan na tong Rabbul Alamin bal kalaan haadlaw kana na didto na timubtub in pangadyan sin kita niyo hawakto ini insyaallah kaluka ka na panda harugaing waktu mangumbay dako kaniyo katan hawakto ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.